amashuri yagutwaye pe wayibona shize nubona araheze gashaho kwimana kuzoza nyene nibuke uzoyiga zohera ndabizi kureba ko ejo nobona icyo wacu ivyo vyiza ko mu myaka iri imbere nawe udafise amashuri bizoza nibukebuke amashuri y'ubunya aragoheza ndabizi nikiriko imana twebwe tuciga vyaratugora sana hama pajo namusanze shase bari mu cyumba ciwe genda murashe ndika yo bari hako cyumba eko Nishusho tuzosubira Uranza kumbwira kuri phone uvuye wapi kugira ngo naragiye kumuraba ndamubura akuma mbesha ari kumuzigo tutarava hali asa Dubai na ucuvyo nubura ntumurabana wapi mama ariko ndashaka kubwira uyu munsi ndafise ikiyago nawe Ready What Hame ibintu bikindi kundabona shusho tuza ntuze nshobora gutuza gute okay nyumviriza uyu mufanke kwanza okay nyumva urazi ko ataminota 5 iheze narakubwira ko hari ikintu ushaka tuganira no sinduko ndabitahura ashobora kwinjira gutahana atadodo afise uburenganzira bwo kwinjira gisigura ko aramenyereye kuhinjira tuza shusho ndakoze sawa tuza umugenzi wanje ko wabikoreye iki abakobwa baruzuye ni benshi okay shusho tuza umugenzi wanje nabwira ibintu by'iwa nawe akabwira ibyo wanje sindabitahura sishobora kugutahura ni gute no bitumva ibyo bintu bebe umva no nyumviriza shusho ego ndabizi yuko abakobwa buzuye mu gisagara sawa ariko nanje ndatangaye kubona ari ngaha sawa shusho nyumva haize nani minota 5 irahera ndakubwiye ko ari ikintu ushaka kubwira shusho Pamela n'umugenzi mubi kuri wewe Pamela si umuntu Pamela ni igikoko uzi ni misi nganyiruka inyuma jewe andondera sindanarukunda sawa raba n'isura yiwe deja shusho ubona gusumba ubwiza kubwo cyo nakurikira Pamela okay Pamela sindagushaka okay ndabivuze imbere ya Queen bebe sindagukunda sohoka sindagukunda shusho sohoka usha gusohoka sinzi kunahura bajo ndagukunda cyane sawa nizere ko je kumeze neza witegura amatwigeze Javre kiss me baby sindagukunda shusho sohoka usha gusohoka sinzi kunahura bajo ndagukunda cyane sawa Javre kiss me baby
ndabona sawa kandi sinshobora kukugira umuhari my sister naho wakoze amakosa sawa ariko tukuri mu muhungu sawa Amabe, nizere ko cyakintu ubona nsubiye muzigo araronse. Kumenga wumye. Ndarambiwe primana ko dashika. Wamva. Uyihangane gatoya. Sawa. Kazo ubunye bari mukubwira kuri aya. Akombira yuko ageze kuri kote. Sawa. Acha fata indi bus imuduga ushika Gare du Nord. Doza mukanya zo dushikira. Yatevye nukuri. Weleka jina narusha namaze kuva n'iki Stizo bimeze gute akubwira ageze kandi bitari karandikira gusa bimeze gute ntabwo ageze narambwira duheruka kwandikirana ambwira akagira shike sinzira ntangira kumbwira Ngene numva narusha nabo mwe fara dodora nyeka iyo bari bashitse sari kamera kuze mana yanjye we bari mana we mana ukibaho cyumana wapi gisagara n'iki umeze gute washaje na cyari kwakundi cyari kwakundi warahindutse cyukaribu ngo kweri ni Brazali hii ni hari yabanza ugara kuze oya ntabyo no kwemera mana ndashitse mubwira yo ngaho akomana ngitahura n'imisozi bano abantu bahura kinyigara ko ngiye mu gisagara mwanze ngo tuzosaba guhura usikuru nari ndagukumbuye wamwoye welcome my sister Naomi unafika ndo hapo nakwambia ni buja nama niere gaswahili karibu sana karibu wasise buja ada buja frère kwa neva dana namuse shiri muri chambre usaneza kabwira bure bwose epi ega mu mbeho aya namazi y'indusha nawe urumva ndakundi ko nakura nta nuko ndakubona ndi waje n'imodoka mana by'imodoka bikubona oya nukuri nanumva narusha batuzanye n'indagara sikubanye bana muramutse kwange bamuzi umuntu ego kubona musanga sanga arajyana oya nagera ni sawa meze neza ariko ntabwo namumenye oya my story kwanza bimeze gute rero ya turakomeye nukuri turashima mu bisanzwe ariko bya bitoki byose byarahonye oya ego nukuri nta gitoki tugica kandi sinzi rwarajemo oya nukuri nta miwe twofata uronze ego nukuri oya nize gusa kwanza ni kakana jobe ihorere sikajya konyine bimukana bisinaza ushima kwa se mbuja nta mazi cyenda kuzimana niki vuga icyo wifuza ariko nawe wewe nkunda nabyuze epari byo bisa gute kakandi ki nabizi meze ego kira wakundi ntere urashushe twagateguye mbona kavuga sinari bwana hano hashushe na eba mbo urumva ndabirakuze wenge nasiga gakanukiyo nyumva cyo ndabakundira wazenda bakumva kuze yakuze neza urabibona mana naherewe urakoze kaji urakoze tekana nakabonye sawa ndaganira mu so Naomi my sister Abuja
ameze neza cyane nabyo mbese urabona ni mu gisagara buga n'abakirongoye urabona ko baguma bagisesuza okay sister iyumva amahoro nituje kure ngazi kuva na kera jimbu nyiri hali anye GTG nari umwana yitonda hama uyubona nga mubona gute kwanza Shano kuri ntacabaye ni mwiza aratandukanye nabi kandi iwacu no kuweza kandi natwebwe hariya gwisiga amavuta aratandukanye mama yitwa Queen ndakumaze kumva Queen abari wo King this is Pajo umukunzi wanje bisigura yeko ari muri mukazi wanje Mana yanje rigira kabiri kandi cyangwa rasuye kandi kwangu kushabaye nturaguka ntiyazaturi ngabo ntarazi biri mu nzira tuzitegure kandi mani bidufashe mirigwi rero vipi sasa ibigwi nyene nari ndabakumbuye nakeneye kubabona kurazwa no muryango usigaranye sana cyahariya nari sigaye ifise irungu cyane ngo nyene nasuye gubu ubupfuvyi kabiri kandi oya nkuri ariko ndaryohewe nababonye sawa ama sister tahura sivyo yego ngo byari ngombwa kuzoguma hariyo kurikirana ibintu byo muhira urazi ko twasigaye turabana babiri nivyo sivyo ama ari muruza wiyishi numvishe nazo wese cyane gose ariko nibaza ko atari mbi oya ntambi ndakuzinza kuva mu buto bwawe urakoze cyane uko badusize urukundo badusigeje nawe kandi aragiwe ku kintu kimwe kumva ko bijya bintu vyose byaragarutse tukaba tukibifise biri mu mirimo yacu urakoze cyane niyo mpamvu uyu mubiri ndabibonye nuko nabibonye niyo mpamvu uyu mubiri ndawushimira cyane ujapile unanipiga swata gani